namanje ingqalabutho yohlelo ehlale ikwenza nje ukuthi umoya izele. Thina phela mawusibona nje mbukeli yamamatheka. Sifana nesibhukabhuka senkukhu ushikini wabona omunye umculi ithizeni. Siyaqhubeka ke siyayiqhuba lenqola ayigijimi idla magalane. Masitsha iqhuma mbukeli. ISantaco eWestern Cape imise ukusebenza kwayo ngenxa yokushaqwa kwamatekisi kule ndawo. Ingqina lombuso kwityala lokubulawa kaSenzo Meyiwa liyaqhubeka ngokunika ubungqina. Baba ngiyabonga wasindisa impilo yami. Baba ngiyabonga wasindisa umoya wami. Oh yeah. Lochani ngubathabile sikhosana la Ekhaya Jikelele la uthola khona indaba ezikhamba phambili zemidlalo, ifundo zokuzithabisa, umvumo njengoba nami ngila. Bukela Ekhaya Jikelele ku DTT TV ngamalanga weveke kusukela ngoMvulo kube ngeLesihlanu kusukela ekseni ngo6 bekube ngo9. Bukela lapha. Inhlangano yengamele o-Association babatekisi eWestern Cape iSantaco isizwakalise ukuthi izomisa nse ukusebenza kwayo kulezi insuku eziyisithupha ezizayo. Mbukeli ke lokhu kusho ukuthi ke acela enkulungwaneni nama20 amatekisi angeke asebenze kusona sonke ke lesiyasifundazwe. Ngaleyo ndlela ke kulindeleke ukuthi abagibeli abacela enkulungwaneni eziyishumi basale dengwane kwazise phela bathembele kulemboni ukuze bafinyelele lapho besuke belibangise khona. Lokhu kuza ke emva kokuthi Santaco ihoxile ezingxoxweni zoqinisekisa ukusebenza ngendlela kwemboni yamatekisi ngenxa yokuthi umkhandlu waseKapa uyaqhubeka nokushaqa amatekisi. Kulindeleke ukuba ingqina lombuso umthokozisi Thwala abuyele kwinkundla ephakamileyo yasePitoli xa kuqhubeka ityala lokubulala uSenzo Meyiwa ngalentsasa. Uthwala nobengumhlobo osenyongweni walomdlali webhola ngasekhoyo ebengowenani kuluhlu lwabantu bebekhona ngelixa uMeyiwa edutyulwa kongenalusini kwingingqi yaseFosloras kwikhaya lomzali wemvumi uKelly Khumalo ku-Okthobha ngonyaka ka-2014. Kungokunje amadoda amahlanu asematyaleni ngezityholo zokubulala. Inkosi uMangosuthu Buthelezi saqashiwe esibhedlela kulandela ingqinamba eyidaleke ngesikhathi ihlinzwa. Kulokho zingene njalo ke imiyalezo efisela inkosi uMangosuthu Buthelezi ukwelulama ngokusheshsha ngenxa yokungeniswa kwakhe esibhedlela. Umndeni kaNdunankulu kaZulu uthi imbabazane ingeniswe esibhedlela emasontweni amabili edlule ngenxa yeinhlungu emhlane. Ingonyama ke yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini kanye nomengameli uCyril Ramaphosa bafisele inkosi uMangosuthu ukwelulama ngokusheshsha. Lapha ke ohlelweni ke sizokhuluma neNdlunkulu kaZulu mbukeli izobeke sisichazela kabanzi ngalokhu. Nathi nje lapha Ekhaya Jikelele. Inkantolo ephakeme ehleli eMgungundlovu isiqinisekise isicelo somshushiso wombuso uAdvocate Billy Downer nentatheli uKaren Mon sokhoxisa isicelo sobe umengameli wezwe uJacob Zuma sokuthola imvume yokubashushisa ngasese. Inkantolo ke iphinde yanquma nokuthi ke uZuma akhokhele indleko zabameli bakaDowner kanye noMon. Kwiveki ephelileyo uDowner noMorgan kwisicelo sabo sokufuna isigunyaziso sokuthotyelwa kwesigwebo nebesichotshelwe izijaji ezintathu bavakalise ukuba ukuvela kwabo kuthutshiso lwabucala lukaZuma kwakudala umonakalo ongenakulungiseka kubomi babo. Ijaji zigwebe ngecala labo namhlanje zisithi isigwebo sangaphambili somhla we7 kuJulayi simile kwaye asixhonywanga de kugqitywe ngesicelo sokubhena. Ijaji zikwagwebe ngelithi okaZuma makahlawule indleko zenkundla. Kwisigwebo inkundla ibekele bucala isamani zikaZuma zotshutshiso lwabucala ngakuDowner noMorgan yakwamthintela uZuma ekumiseleni okanye aqhubeke notshutshiso lwabucala ngakwesisibini. Utshutshiso lwabucala lukaZuma lusukela kwizityholo zokuba uDowner noMorgan bavuzisa incwadi kaGqirha imfihlo ngelixa kwakuvavanywa ityala lentengo yezixhobo likaZuma.
Emva kwesigwebo sangaphambili uZuma wavakalisa ukuba uzimisele ukubhena nto leyo esenokwenza ukuba impumelelo yanamhlanje kaDauna noMorgan ibe yethutyana. Indirectly, what has taken place is that the legal actions of Ms. Karen Moore and Advocate Billy Dana of trying to say we do not want to appear in court on Friday have been dealt a blow, because by simply submitting or asking the court to fast track or jump the step of the notice of leave to appeal, if you want to overstep that, if you want to overcome that, all that President Jacob Zuma needs to do is to file his notice to appeal today, and they'll be forced to come back tomorrow. Oku kuthetha ukuba ababandakanyekayo kwityala kulindeleke badibane kwakhona enkundleni ngomso ukuvuselela umba wotshutshiso lwabucala, kwaye ngenxa yezibheno ezilindelekileyo baya kuvelela nje ukuhlehliswa kwetyala. Umongameli uCyril Ramaphosa uza kuphanda njengoko umba othi Killed Boer usezinkundleni. Okuvakala ngokutsho kwesithethi sikamongameli uVincent Magwenya obethetha nonondaba malunga neenkqubo ezahlukeneyo umongameli azithethayo kwiveki ezimbini ezizayo. uMagwenya uthi kukho ukuqondwa ongafaniyo kwengoma, kodwa oko akunyanzelisi naluphi na uhlobo lophando lwekomishoni ukuba oko akuzokunceda okwangoku. This matter has been before the courts. It is still before the courts. We should allow that process to run its course. We have our own understanding of that song, both from a historical point of view. However, for the President to establish a commission of inquiry on a matter that is before the court is not going to be of any help or constructive in any shape or form. Sisekuzo 8 into umengameli wezwe okhulumela ihhovisi likaMengameli uVincent Magwenya uphinde futhi wathi umengameli wezwe usazonquma ukuthi yiziphi inyathelo azoyithatha njengoba esewutholile umbiko obizwa ngeLady R. The panel concluded its investigations on the 18th of July as per the established deadline. There was a submission that arrived late, which caused a minor delay. However, the chair of the panel, Judge Phineas Mujapelo, did not request a deadline extension. The report will be completed and will be ready to be handed to the President as soon as his schedule permits. Once the President has consumed the report, he will then decide on the actions to be followed as guided by the report and on the aspects of the report that will be made public. Umkhandlu dolobha waseTshwane usukhiphe incwadi engama-41 neinhloso yokudiliza izisebenzi ezitelekile. Izisebenzi ezithintekayo ke zingaphansi kwenyunyana iSAMU. Ngolwesihlanu lwedlule embukeli inkantolo ebhekele indaba zezisebenzi igunyaze umkhandlu dolobha waseTshwane ukuthathela inyathelo izisebenzi ezibhikishile ngelithi umbhikisho wazo awukho emthethweni. Inkantolo iphinde futhi ke yakhipha umyalelo wokuba lezi zisebenzi ezitelekile zibuyele emsebenzini. Abafundi abangama-22 becampus ezintathu kwiidyunivesithi zaseFreystata babanjiwe emva koqhankqalazo linobundlobongela. Abafundi ke bebenomsindo ze baphazamisa iinkqubo zokufunda befunge ngokuqhuba uqhankqalazo de kusonjululwe izikhalazo zabo ingakumbi ngenkqubo yeNSFAS ebizwa ngokuba yi-Izaka. Eyona nyewe ijongene nabafundi abangaphandle kwecampus, abanye bakhutshwe kwaphela kwiindawo zokuhlala zabafundi, abanye bathi babanjwe lingxele likakhethekile abanamathemba wokusuka phantsi kwempumlo, bambi basaxingile ukubuya emakhayeni wabo oko iqalile kota. If it means that we have to continue like this, then it will be like that, because it will be unfair for us now to continue with classes whereas other students are still at home. They don't have money to come back. Other ladies, we have female students here who don't have sanitary towels. Ibhodi emele abafundi nayo iphefumle ngokunganeliseki kwayo besitsho ngentsholo yokuba kwanele ngoku nanjengoko inkali xingetyeni malunga nokuya emagumbini wokufunda. We came together as students to show that we are fed up with this. We want proper management. We want to be managed proper. Some of us are coming from disadvantaged families. idyunivesithi ivakalise ukudana kwayo ludushe lwabafundi nangona kunjalo bathi bayavelana neemvakalelo zabafundi. We will keep our engagement
with NSFAS open, and I must here indicate that the support that we're getting from the NSFAS CEO and his team is good, but we need to iron out what are the key challenges. We need to ensure that the Student Representative Council is on board. iYunivesithi yaseFreystata imise inkqubo yethutyana yokuqhuba nezifundo ngobuxhakaxhaka banamhla, kodwa abafundi batshotshe entla nokuzikhaba bekhankanya imingeni yemali ne-internet. Izakhamuzi zasemqhekezweni ngaphandle kwasemthatha e-Eastern Cape zihlala libhojozi ngenxa yokudlanga kwezigameko zokudlengula nokuphanga ezenzeke kuleli sonto endaweni. Esigabeni sakamuva kudlengulwe owesifazana oneminyaka engama-21 kwase kungeniswa esibhedlela owesilisa oneminyaka engama-75 yenakwe ushaywe ngesihluku. Lelali ikubungelwe lulwaphulo mthetho. Phezolo kuqhekezelwe imizi emithathu kutyholwa ukuba kwezi ziganeko kuchaphazeleka umama oneminyaka engama-63 kunye notata oneminyaka engama-75 kwaze kwadlwengulwa intombazana eneminyaka engama-21. Okokuqala ndakudala ndavincelwa ndakuthatha inkomo neebhokhwe yonke into ndandifuyile nditshatshele indoda ngashiyeka abantwana bebancinci andiqali oluhlukumezo ukudibana nalo. Uba ke ngathi urhulumente hayi noxoka ndithi makenze intoni na hayi andizazi uba mna ayisendim hleli nje ndiyancangcazela naxesha nini. Ndaqhekezelwa kakabini. Okokuqala bathi ifowuni imali ndatha imali andinayo bandibetha babetha nomntana wam ona 18 years bamthatha bafuna umdlwengulela kulandlu qha ke waye wasindiswa ndim ngoba ndaye ndakhala. Ndabethwa ke emlenzeni siscrap ndiyaqhwalela. Ulwaphulo mthetho kule ndawo lunegalelo kwinkqubo yokufunda nokufundisa. Ngoba abantwana abaninzi bayeka esikolweni ngenxa yalento yenzeka apha emqhekezweni yovingcelwa bathathwe ifowuni babethwe. Amapolisa asaphanda kwaye akukabikho ngxelo yabantu ababanjiweyo. NdinguNomzwane Lemngoma kwiindaba ze-SABC emqhekezweni eMthatha. Abahlali baseVet Centre Atlantis ngaseKapa bavakalise inkxalabo ngokugcwala kwenkunkuma kwingingqi yabo. Bathi oko beqokolela inkunkuma isithuba esingaphezu kwenyanga susela oko ingathuthwa. Kutyholwa ngokuba iqalise ungathuthwa inkunkuma emva kokuphelelwa kwesivumelwano sikanokontraka obethutha inkunkuma kule ngingqi. Le dolophana yaseVet Centre eAtlantis imalunga nomgama ongangeekhilomiters ezingama-40 ngaphandle kumantla eKapa. Abahlali kule ngingqi basebenzisa iiplastiki zenkunkuma bazifaka kwiikhonteyina ezisecaleni kwendlela. Zithi zizothuthwa ziiloli zokuthutha inkunkuma. Iinkokheli zasekuhlaleni kunye nabahlali bathi le meko iqale ukuwohloka xa ikontraka yeeloli ethutha inkunkuma iye yafika esiphelweni. Kumdaka yonke indawo eyona nto isikhathaza kakhulu ngabantwana abangakwazi nohamba. Abantwana abangakwazi nohamba nje abantwana bafumana ijams kule ndlela. Ingichaphazela kakhulu mna mntu uhlala apha phambi kwayo. Mna ndihlala phambi kwayo mna nomntana ongaphakathi umntana mandimkhuphi ngaphakathi endlini because of ndoyika into bana arhawuzelelwe and ke kukho neempuku ezibaleka zingene ezindlini asazivula izindlu. Ilanto zithe icontract zabo zizaterminate banikwe inotice from 1st kaJuni uyempela nyanga kaJuni. Salindela kuba ngabe ngelo xesha yabe seyilungisiwe icompany ezawutake over from bona baclean baqhubeke baclean. But uzothi gangoku indaba esinokunika zoba ngabakho icompany ibekiweyo etafileni. Umasipala uthi uyayazi le meko yokulibaziseka kweenkonzo esixekweni yaye uyinika ingqwalasela. The bag contract is now in the process of being finalized, and I think that plays a bigger part of the problem because the people are used to getting their bags and filling up their bags at home. But cleaning is happening and the bag issue is being addressed. Abahlali balapha kulo mmandla bathi le nkunkuma inobungozi kakhulu kokusingqongileyo kwakunye neempilo zabantwana babo. Bathi kuba kuxozwa mphini wumbi ke bazawusheka bengenalo elinye icebo koko baqhankqalaze okanye bagwayimbe. Athule Joka kwindaba ze-SABC ndiseVet Centre eAtlantis. Ngokumbukeli rhabula ufince kuqikelelo lwemozulu.
Enkosi ngokuhlala nathi nisahleli kaloku apha ekhaya Jikelele. iJamaica ipulela masaka intshatshelu ezikhuselo eNew Zealand ngamanqaku ay-59 kwayi-48. Yaye kuthi ncuke encochoyini kaGroup G kwitumente yendebe yehlabathi yebhola yomnyazi eKapa lodumo. Ukanti nakubeni iProteas zibethe Uganda ngamanqaku ay-52 kwayi-50 bekufuneka ziphumelele ngamanqaku ay-64 ukuze zibe kanti ziyadlulela kwisigaba esandulela amagqibela kankqoyi. Silver Fans zikhawuleze zathembisa zakhokhela ngesithathu samanqaku. Kodwa iSunshine Girls zala kwaye nganzo yaphela ikota yokuqala zikhokhela ngamanqaku ay-15 kwa-11. Zibe intubila iSilver Fans kwikora yesibini ke zaphambilana kunjalo nje ngamanqaku ay-12 kwa-11. Kodwa kuyiwe kwikhefu iSunshine Girls ziphala phambili ngayi-26 kwayi-23 amanqaku. Kuyacaca ke kuba intombi zaseJamaica zivumi ngokuvunyiswa zinike mtyafe ezo zaseNew Zealand zaziphulela amasaka ngamanqaku ay-59 kulawo ay-48. Biluloyiso lokuqala kambe olulwe Sunshine Girls ngakwiSilver Fans kwitumente yendebe yehlabathi. No goal. Kanti ke ngaphambili intyatyambo zaseNgilane zityatyushe iDiamonds zase-Australia ngamanqaku ay-56 kwayi-55 kwidabi lasencochoyini kaGroup F. Kodwa amabini lamaqela adlulele kwisigaba samaqela amane okugqibela kwitumente. iNgilane iphumelele ngoncipho ikota yokuqala ngo-15-13 eliqela lizinze kwindawo yokuqala kwihlabathi lazimisela nangakumbi kwikora yesibini. Kuyiwe kuphumla likhokhela ngayi-32 kwayi-26. Kwikota yesithathu ibuye iNgilane itshisa be ivalela phakathi phantse onke amathuba ewafumeneyo. Abambene ngazo ngakumbi kwikora yesine kubonakala ngathi alikho elifuna ukugoba uphondo. Kodwa zithe apho zikhokhele khona intyatyambo zaseNgilane zatyhila kwelinye ikhasi de zabethelela nesokugqibela ziphumelela ngo-56-55 ebhodini. Siphinde sikubingelele sikwamukele embukeli ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele kanye nathi lapha ekhaya. Umbukeli ke sike sakubikela udaba oluthinta isinqumo senkantolo ngodaba oluthinta ukushushiswa ngasese kwentatheli ke simkantshubomvu Karen Mon kanye nomshushisi wombuso advocate Billy Downer. Njengamanje ke ngocingo sixhumana nongoti wezomthetho umpumelelo Zikalala wezikalala attorneys. Zikalala sikubingelele sikwamukele ohlelweni. Awubingelele ekseni bese ngibela kakhulu abalela bahle emakhaya. Ingabe sisho ukuthini lesi sinqumo umpumelelo kuzuma kanye nakubo ke Karen Mon kanye nomshushisi wombuso uBilly Downer? Isinqumo sayizolo besithi cha isinqumo sasikhishwe inkantolo yasePietermaritzburg esizosebenza ngokusheshsha. Angeke sizisilinde mangabe kuthiwa kukhona mhlawumbe i-appeal ukudluliswa kwamacala bekuzokwenzeka. Ukuthi iqale kuzofaka ePietermaritzburg iqale ngene bese lidluliswa lapha phezulu e-SABC ukuze kusisebenze. Sokubula ukuthi once kwaba khona i-notice of appeal of notice of leave to appeal isinqumo soke sicela ukuthi uqala lidluliselwe ngaphambilini kuyothiwa ke siphindisele esimeni sakade ukusona ngaphambilini. Kodwa lapho iSuperior Court Act inomthetho othi if kuwukuthi ucele wena ukuthi isinqumo sakho asisebenze ngokusheshsha njengoba kwenziwa uAdvocate Billy Downer noMs Karen Mon, then abantu labo sokucela kubona mase befaka notice of appeal isinqumo soke sesiphumile sesifana ukuthi sesisuspendiwe angeke usakwazi ukuthi urely kusona le order kade ikhona. So in that eyenzakalile izona ibona abameli beka former president bethi cha engathi nathi sothi ukuhlakanipha kancane lesitime ngoba siyazi ukuthi sifuna ukwenzana ake sivive ngale notice of appeal yethu. So ithatha masiphuma nje isinqumo bayifaka nayo i-notice of appeal lapha eSupreme Court of Appeals ithema isingene ngoba sekugcilela endaweni kwangathi akazi kwenzeke lutho. Yiko sobabona ke namhlanje behamba bevele ePietermaritzburg lapha enkantolo beyabasolwa ke this time and then udaba labo bese lizodilwa njengokuthi sokwenze njani ukusukela manje ngoba kusakhona isicelo safaka eSupreme Court of Appeals efanele silalele bese siyadingidwa kuqala. Manje yini ocabanga ukuthi ke mhlawumbe iholele ekutheni ke inkantolo izithathele lesi sinqumo lesi? Inkantolo mayibheka lapho ukuthi isinqumo uzosikhipha yini ibheke ukuthi uyikhona into ebizwa ukuthi irreparable harm ezokwenzeka. Khona yini mhlawumbe ukuhlukumezeka ongeke kwaphinde kwakwazi ukuthi uphinde usithole isinxephezelo ngabo ongasekwenzeka makuthi isinqumo osithole namhlanje. Ukuthi ngokubona kwayo besithi cha siyabona ukuthi hayi kukhona ukuhlukumezeka okuzoba khona. Khumbula phela ukuthi akumnandanga ukuhamba enkantolo njengokusola. Kunemali esukile khona ukhokhela abameli nawe masuvelile akwazi ukuthi uyosebenza. Umbuzo bese uthi la masitholakala ukuthi awunalecala ubani umuntu ozokuxolisela noma ozokwazi ukunqephezela for zonke lezi zinto kade sezikhona.
so inkantolo ithe mayibheka lokho bese cha thina sizosinquma ukuthi sizokhipha lesinqumo sethu ngokusheshsha kodwa kusikhipheni ngiyacabanga ukuthi abagadanga kahle ukuthi ama-results aloko azothini ngoba into asebeyenzile kahle kahle manje ukuthi sebedlula istep noma basize uformer president ukuthi akashesha sekuyafika e-Supreme Court of Appeals engaqalanga laphaya kuthi ama-respect sokhumbula ngokujwayelekile uma ufuna uzulisa icala lakho phezulu uqala kele judge lekunqabelile ucele kulona uzisele isinqumo sakho before uye la ufuna ukuya khona kodwa uma uzokhipha i-order ekhishwe iphitha ama-respect izona kube sekuthiwa awusadingi nokuthi uzocela lapha thina hamba straight uyongena lapha and ama-results ongena lapha athi phinisela isimo ngale ndlela kade kuyisona ekuqaleni. Manje isiphi-ke nje-ke iseluleko sezomthetho esinganikezwa lo wayengumengameli wezwe uJacob Zuma ngalesi sinqumo senkantolo? Ngikuzwile-ke uthinta nje kancane lapha indaba zo-notice of appeal lapha e-Supreme Court of Appeal. Kama siqale sibheke ukuthi kukhombisane ngendlela abameli bakhe abenze ngayo bakhombisa lolu daba serious kangakanani ukuthi bathi cha ayikho into esizoyilinda indlela ukubaleke ngayo nokushesha ngako ukuthini angeke sizichithe isikhathi siyafuna ukubona ubulungiswa kwenzeka thina ngendlela esibona ngayo. So into ebalulekile ukuthi nakhuluma nommeli wakho bese ne-understandana ukuthi i-strategy noma icebo leni amakuthiwa khona kufuna ukuyilwa nje yilwa kanjani bese niyakhumbula sekutheni wonke umuntu unawo amalungelo ekufanele ukuthi akawavikele. So kuya kwami enkantolo ngicela ukuvikela amalungelo ami akuve kuthiwa ngichitha isikhathi enkantolo noma ngenze lento abayibiza ukuthi i-silent grant strategy. So ngikhombisa ukuthi nginamalungelo enginawo ngifuna ukwavikela ngaso sonke isikhathi nangele ngizowavikela ngawo. Okunye okubalulekile sekuyasikhombisa-ke manje ukuthi kwaleli icala ekuqaleni engathi kwakumele lingene lapha enkantolo yezamacala egazi noma mhlawumbe lesi esibizwa ukuthi criminal court ngenxa yokuthi zikhona iy'nsiza kusebenza zakhona amathuluzi akhona akusizayo ukuthi uma ngabe unganamile ngesiqomo kumele yenze njani. Kungaba siyitholi yonke lento eyenzakalayo ukuthi uthole izinkantolo zombili seyizohlala enye ivume enye iphike egcine sobe masekuyashayisana ngasenkantolo kanti akufanele sibone kunjalo. Kwakufanele ingene inkantolo eyodwa kube inkantolo eyodwa ezokwazi ukuthi idile nalo kodwa ngiyacabanga ukuthi ukuya kwaleli cala e-Supreme Court of Appeals engasigcine sube nase-Constitutional Court kuzosinikeza ukuthi if kwenziwa i-private prosecution iyiphi inkantolo okuyiyona kahle kahle fayile ilandele nokuyiyona esuke izokwazi ukwengamela iprocess iqala iziyophela. Mpumelelo yazi nginokuyibuza ukuthi inkantolo ifika kanjani esinqumeni sokuthi ngiyasibona ke isinqumo mhlawumbe sokuthi cha siyasichitha isicelo sakho kodwa lese sokuthi ena ukhokha indleko ifika kanjani kuleso sinqumo kanti futhi nginokuyibuza ukuthi engabe lezo indleko kusuke kuzimali engakanani osekufuneke wena kushuthi lokho kuchaza ukuthi uzokhokhelela ithimba labameli uphinde ukhokhele nelaba abantu ekade basenkantolo. Kunjalo impela inkantolo isuke ithi phela bengeke afike lo muntu ofikile osewinile ukuba wena bungazange uzokubiza le nkantolo either wena umbizile kwaba wena u-institute yena usiyadefend noma mhlambe wena u-institutile bese inkantolo yazi ukuba bingekho le ngxabano ekuthini esiyisolvayo kungaba yikho yonke lento so sothatha lokhu yena wrong bese sithi hayi ngoba wena ulandele lo muntu eyihlalele ekhaya noma wena usesele umuntu eyihlalele ekhaya wazombetha la ngoba ungafuni ukulalela ukuthi uthini ake sikushaye ngoswazi oluncane-ke luhambisana nemali akangangeni ey'ndlekweni engenela wena lezo y'ndleko kuzobe kuthiwa khokhela iy'ndleko zakho osuke seceleni zommeli bese khokhela ney'ndleko zakhe zommeli kuyadiphenda-ke ukuthi abameli abasebenzisile basuke benjani khona bazobizwa ngokosenior council sebemkanti ubovu ayilapho ungabona noma mhlawumbe noma u-20 noma u-30,000 ngelanga okuzomkhokhela wona so bezohlala enkantolo for 2 days it means ukuthi at least u-60,000 esingayibalanga imali yokuhlala phansi ni-consult nixoxe isuke sikhona lapho so uma ngabe kuthiwa wena uluzile noma mhlawumbe icala likuhlulile noma uzange inkantolo ibone ukuthi wena uright iy'ndleko suke zinkulu kakhulu ngoba kumele ukhokhele abameli okuyibona abakuhlulile uphinde futhi uzokhokhela abameli bakho then-ke sesingasho ukuthi hayi le nto yama-legal cost isuke siphele so inkantolo mayithe khokha iy'ndleko zenkantolo isuke ipanisha nje kushaya ngoswazi luthenda ukuthi iqine kancane. Hayi cha zinzima-ke lezo uzokhokha iy'mali zabanye-ke amaloya hhayi-ke kanti-ke Mpumelelo uma ngabe-ke sesichezuka nje kancane sibheka-ke manje udaba lwesiqubu lesithi kill the farmer sibona i-DA lusa ey'nkantolo lolu daba nehhovisi likaMengameli seliphawulile-ke futhi ikuphi inkinga lapha? La bakhala ngokuthi bathi lesi siqubulo babona sengathi siba ne-direct impact noma mhlawumbe abantu basithatha basifake ekhanda bese bethi hayi siyobulala ngempela abantu ababalimi. Umbuzo uzobuza ukuthi-ke makuthiwa siyabheka makuthiwa kubulala abantu ababalimi makuthiwa amaphoyisa selenzile uphenyo laba abasuke beboshiwe basuke befunani kungenzeka ukuthi ubugebengu noma kusuke kuyilesi siqubulo yini na makulesi siqubulo iphindele engingakhulunywa ngayo ukuze bese siye into esingesiyisuse kodwa ukuthi isiqubulo esifana nalesi sinomlando khona ngemuva kwaso akuvele njengoba isiqubulo esikhona manje
sinomlando esingesikwazi ukuthi usukhoswe nekufanele siwufundise ingane zethu ziyaphambili khona singeke sangena futhi entweni efana njengale selile kodwa enkantolo lokuqala inkantolo yathi cha lesiqhubulo fanele sivikele siwumlando abantu abasuke besisho ba understand ukuthi sisuke isichaza ukuthini makufasa sithatha sisa phambili iphinde lafanele sizivikele ngayo iSupreme Court of Appeal izokwazi ukuthi idile naso kodwa ngiyalibona lelo daba liyophela enkantolo yomthetho sisekelo ngoba iyona phela ikuphela ndaba nedila kakhulu nezinto ezifana njengalezi makuthiwa sikhuluma nge-freedom of expression masikhuluma ngokupreserve noma ngokuvikela amalungelo esifike sinawo zepolitiki iphinde lekufanele senze ngayo nanuphi indlela efanele sitholerate ngayo noma sihlale ngokungondizo nokuzwana sabantu baseNingizimu Afrika makuwukuthi kuzoba khona izinto ezifana njengalezi ezizoba khona ziningi ezinye mhlawumbe engase-raise bese kuthiwa yindaba uzofaka izinto ezizoba nobuhlanga phakathi entweni esikhuluma ngazo nezinto esizenzayo ake sibose njani bese sikhohle ukuthi lezi zinto ezinye zazo kubalekile ukuthi azibe khona sowazi ukuthi umlando wethu uvela kuphi. Hayi sibonge kakhulu ke impumelelo ngolwazi lwakho sikufisele nosuku oluhle. Ubonga bana kakhulu nibe nosuku oluhle. Mbukelo besixoxisana naye umpumelelo Zikalala ongungoti wezomthetho wezikalala attorneys. Okwamanje ke mbukela sinje qunga seyitolo kodwa ungacabanga ukunyakaza ungayithinti leyo remote mangabe sibuya sobe sikuphathele umculi ocula kamnandi igama lakhe uNonka. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Iqonga lika TikTok liyindawo apho abo banomdla kwezolubugcisa bezibonakalisa khona ke ngelixa befezekisa amaphupho wabo. Nqwake nomvelisi wale mihla yena ke uzakhele igama ngesithuba nje senyanga eziqalele emva kokuqala ukusebenzisa eliqonga lika TikTok. Kutshanje besematheni ke emva kokushicilela ivideo yakhe ecula ingoma ethi Izituthwana. Akengeke kube ixesha lide emva koko uye wabonwa ngompondo zihlanjiwe kwicandelo lezobugcisa kuquka inkqubo kamabona kude Gxebe ethi Ishaka Ilembe. Sithetha nje ingoma yakhe ikuluhlu lwengoma ezidlwalayo kule nkqubo kamabona kude. Igama lakhe ke nguye uSinesipho Tiyo nowaziwa ngelika Nonka. Ngalo mzuzu ke sinaye apha enkqubeni. Nonka. Hello mntasekhaya right? Ndiyaphila njani wena? Jonga wuntshu igama lamakhosikazi Malibongwe. Yazi xa ndimamelela ngoma yakho ethi Zintuthwana kuvele nje ndityhafa amadolo ndive into okubana ndivuselelekile. Yenzeke njani mntase? Take us through your journey. Oh okay ke mntase ingoma like ndandiziculela yona njengoba ndingumuntu othanda iacapella ndithanda ama videos ndiziculele nje. So ingoma ke ndaziculela yona abantu bayithanda ndibabona hey abantu bayayifuna le ngoma ndabizwa ke kwesinye istudio kuba mandiyirecord ingoma and then ndayirecord ingoma ndayiposta kuma social media ya trenda but hey imnandi le ngoma inento eyenzayo ngaphakathi kwethu kulapho ke yaqala khona ke ingoma yezintuthwana. Jonga nombukeli ndiqinisekile ongayazi ufuna ukubona ba ngeyiphi le ngoma eyatrendisa yashukumisa umhlaba wonke. Mbukeliwe ekhaya Jikelele masirhabule sifince sive into okubana le ngoma isukele njani ku TikTok to the world. Sihlutshwa zintuthwane zimpimkhothe emabaleni kuba nobezofuma kuba nobezofuma shone phansi. Sihlutshwa zintuthwane zimpimkhothe emabaleni kuba nobezofuma kuba nobezofuma shone. Ngubani uwe ndimlo hawo mntasekhaya ndifuna ukwazi into okubana the time urecorda la video mhlawumbe ubuzirecordela nje did it click in your mind uba Jonga le video izowenza amawazawaza? Akwezange tu kanti ke mntasekhaya uyazi ba njengoba ndijilo eqaleni ba like ndingumuntu othanda uzenzela ivideos acapella ndicula so ndandizenzela la ngoma ke ndiziculele and then abantu bayithanda and ku TikTok la ngoma I think la video ndiyenze early this year and then xa ndiyiposte ku TikTok around May. Xa ndithi hayibo abantu yiyo ke endigenisele i-follower ku TikTok le video le. Ndibonile sana i-likes i-followers lapha phezulu neshaka ilembe yathi Jonga ezintuthwane ezihluphayo sizifuna apha e-studio.
one of the biggest productions in the country, Ishaka Ilembe Mtasekhaya. I mean, take me through the moment. Ka ufumana umnxeba usithi Ishaka Ilembe iyakufuna kwenzeka ntoni, and ungathi mhlawumbe how has your life changed ever since? Okay, mandiqale apha ke Mtasekhaya. My manager uye waxhumana no TJ. UTJ wamamelisa ingoma ngoba beyitrenda phi ku YouTube, ku TikTok. And then UTJ wabonisa uMr Lens. uMr Lens wathi no man ndiyayithanda le ngoma, so siyacela ke siyifake phi kuShaka Ilembe. Masifaka kuShaka Ilembe ke kwanyanzeleka ukuba eqaleni bendicula ngeSixhosa. So kwanyanzeleka ukuba nditshintshe ke ngoku lyrics so that izo relate kuShaka Ilembe. Ndayicula ke ngoku ngesiZulu. So ndathi xa ndiyiva lento ndathi yini bawo ndibonwa yintoni? Ndibonwa yintoni? Amanyanga asekhaya. And azange ndiyicinge ke lento ba le ngoma ingazi ndithathe indibeke kule ndaweni kuyo. Namhlanje ndiyabulela kakhulu shem because andizange ndicinga uba ndingaba ngulo muntu endinguye namhlanje. And xa sincokola phezulu uyatsho into yokubana yenzeka lento ungenayo kwa i-record label, ungarekhodi ingoma uzirekhodale nje la ku TikTok, but jonga amanyange avela kususa from TikTok uzirekhodela akufaka kwiShaka Ilembe. And kunale part endiyithandayo pha engomeni ethi ndifuna ukubulela izitha zami. Uba it was not for izitha zami ngeba andikho apha namhlanje. Which affirms Mtasekhaya into yokubana ijeni yakho ibingekho lula, ebekhona amahla ndenyuka, bebekhona bebesithi asoze sakhe simbone mhlawumbe njembe recorder nje kwezi video zakhe uyophelela apho, but Messi rewrote your life. Mtasekhaya khawundithele nabe ngale part kwingoma yakho. Okokuqala ke Mtase, yes ndiyayazi empilweni impilo kokuqala inama challenges nobumnandi. Impilo ebalekile nangathi impilo emnandi. Ayikho impilo engadlula without ama challenges. So I know ukuthi kunama challenges kunezitha, kubalekile uba ube nazo izitha. If ever ngumuntu wena ungazifuni izitha empilweni yakho, awusoze uyifumane impilo engundoqo. So kubalekile uba ube nezitha and uzipha umsebenzi izitha xa unazo izitha. So that part ke ngoku ndiyiculela ndithi ndiyabulela zitha zami ngoba namhlanje ndilapha nje kungenxa yemsebenzi yenu. Yonke into beniyenza benicinga fana bani nani yandibulala ninyathela phansi, kodwa ndiye ndahlala phansi ndayibona uba no mani niyandiqinisa lento eniyenzayo. Niyanibonisa impilo ngaphambili kokuba ina kamahla ndenyuka ziziteps ndizawusebenzisa amagama wenu ukonyukela. And Mtasekhaya sikwazi uyibalekela into yokubana i-music industry, because uyaqala ngoku uyaqala ungena kwi-music industry uzoba li-celebrate. In fact sowufunwa ngapha zi-interviews, ndiyaqonda obana after this uyabizwa nakusasazo olukhulu. Siyaqonda obana zikhona izinto ezifana no-mental health, sibona abanye bedrawna kwi-depression, abanye bazilibala babangobani, sifumanisa into yokubana bayaluza ububona. Wena njengoba sowungena Mtase, how are you hoping to use this opportunity and also uhlale grounded and rooted in who you are? Okay Mtase, ndiyabulela ngalombuzo. Okokuqala yes ndoyika kwi-industry ne, because i-majority bayakhohlwa i-background yabo. So nawe ungandibuza okokuba njengoba wena ungena kwi-industry uzokhupha kanjani, angeke utshintshe lo muntu onguye. I hope ndizohlala ndinje because ndizawuhlala ndisenza i-self introspection. Ndizibuza okokuqala ndibuyaphi, ndingubani mna, ndiyaphi. Lo ndizohlala ingikhumbuza okokubana ngobani abantu abandithathe bandibeka kule ndawo endikuyo. Mandihlala njalo ndisenza meditation, senza self introspection, ndizibuza okokuba ndingubani nakanene mna, ndibuyaphi, ndiyaphi na empilweni. Lo nto ndiyakholwa okokuba izondigcina ndihlale ndikule ndawo endikuyo ndingumuntu ndinguye. Uqiqile Mtasekhaya. Kubantu abathe baxhasa selulapha namhlanje athina amazwi ongabanikeza wona. Plus sifuna ukwazi into yokubana what are you most looking forward to njengokubungena? Ngaba mhlambe bakhona abantu ongathanda usebenzisana nabo, ufeature kwingoma zabo, and abantu xa befuna ukukubhuka Mtase bakufumana phi? Okay, mandiqale kumbuzo oqala okokuba abantu abandithathe bandibeka kule ndawo endikuyo ndingathini kubo. Ndiyababulela kakhulu kukungazenzisiyo. Ndiyathemba uba namanyanga asekhaya ayabulela because nabo babe nolunyathelo wondele endaweni kuyo. Okay, abantu endifisa ukusebenzisana nabo nguMduduzi Ncube naye Amanda Black. So ndifumaneka ke kwi-page yaseMotorland. Wow!
Hayi ke mntase, so I mean funa unithathe unibeke into kubana ever since ufumane ne-call zintoni ezithe zenzeke ebomini bakho plus negama lakho oko silibuza ngalo ukuthi nonkalakazi khawusithele thupha into kubana what is the inspiration behind eligama lakho? Okay, ngononkalakazi igama lami xa liphelele endizibize endizithiye lona, and then stage name nguNonka. Unonkalakazi yena ligama endilithathe from my clan name. NdinguMarhade Bubhungane umthimkhulu uMashobade washobade nenkomo lempondo zayo. Umafuza afulele njengeflame vula ndingunonkala okhekeleza ngamacala. Ayi wena khawuthi kancinci. So ndiye ndathatha ke eligama ke lithi nonkala ndayenza nkulu lento ndingunonkalakazi. So ndifuna orhadebe baqhubeke babe bakhulu ngenxa yami. Ndiyathemba uba ndizakwenza izinto ezinhle. Amagu mntasekhaya siyakuvuyela kwaye sikunqwenelela okuhle kodwa sithi intinga ntakandini awuzunqandwa nazinkwenkwezi futhi ke nentshaba zakho ndithi kuzo mazichitha amanzi iqhude libalekile. Siyabulela ngokuba usindwendwele kwaye sikufisela konke okuhle. Kodwa ke mntase ndiyaqonda into kubana uzawuphinda ubuye usiperformele le ngoma otrende ngayo njengokuba siya evenkileni mntase. Ndifuna usithathe ngayo nje ngeline eyi1 uyitsho iye pha ku note nansi ya icamera mntasekhaya. Ungajungujungise ngapha ya abashwe sihlushwa zintuthwa lezimpimkothe emabaleni ubano bezokufa shone phansi. Wow. Thank you so much. Sihlushwa zinto